Nana ni nyina ne se munyi nana nkrata na momfa nkɔ national ne yɛmfa ne din enka hemfudi ho enti emu hifa nana enna hɔ a ana emu din na wo ya ofi se ebenya nsonsoaso wɔ ne ye wo ofi se wo di kɔ appeal court no na mehwehwe mu no ne ye mehunu ye nyina ne se ya set ye free offense so ets Sampa nze ka asantesem de ha de ya na Sampa no offense so de ombe wo mu anesa enam de ekoso ne ntino Sampa new update aba opinion wono ye kasamafo de ema na Sampa jafla otosom yunu Sampa mahene ode nsebia ba betudwa kire de tumahene ene nanado mahene ene faruku omone ema omoye ene tumi bia kakra tumi e won enya wo regional house of chiefs enu ntia ma omo ye ne bi no de sesei na Sampa jafla bebi wa bedru ene anama wotu ede afa eho no ena irabu mahama waba be mu ene ode a kire ye nyina kire kwan pa ene anama fofora sesei na Sampa jafla o baba betu na sanse pamini se ka kum ye gine kwakwa num nti no omi enkoti emfiri ono ankasa hono emra obi sende mi yibi se yesi kata ni akwada no ka se me wo Sampa me nko gina station na menye live dambo kesipa o say like yesi entokwafuno wa na atua ni akikarika my came online ebe kire wo say yes me Abu Mahama e kire mase baby am free ye nam so a me di Sampa akonwa a me ma me ye de hyekonkron nam so a me di Sampa akonwa me sai kire wo baby am me papa free entu kotena yi kata na so yi si usu se me sebi me ye yi bia na ye agro na wo wani so me papa ye gimini ni enye gimini for enchanchen ni bio okọ na hodo din e da me so e frɛ me Abu na kɔ na kɔ bisa be hunu say yes se ye pɛ gimini ni kan a ye pa me ho a ewunya bi sanso na ba me ma me no mo saya nam so a me di Sampa akodwa no ye na ye di hyekonkron e wa akodwa no mo ebusuafo medam asenti sa kata boy ne de monya no me ma na assignment ba ko pɛ up to now watimi di anu yi abremu ose ni nana enam so a wono eti a wokasa no ose ni nana na efre no nana badu ena me ma no assignment se e kasa badu dia na unim se owo nuanom mako enkron ansa na ono ni nana na efre no badu no waba entu ommo ni nana no mu ba ko mienu miensa ana omma me mienu pe a ni nana badu no a onam so a odi to ho a okasa no wontimi emfamra up to now wetimi di amamu ye moyi trimu enka semu ye nananom ebe chichire Sampa kodua yi enyine no nyina no omo kan sem kire ye bad na omo boya no se maye nka na ye mpanyinefo ama ya hunu se ensem bisi ende ne ye ka na emfa nokure mu a ye kɔ abakɔsem mu ekotwe biba edi be kire ende nsem a ebe yi eno nti na eduru point bi a ese itimi kire bi no mase no mu hunu omugina bia na it wasn't easy tina ese ye be yesa ade no kura no ye be gu nsa esre ye nanan samanfo se bebi a ade na koduru ne de gise ne mu ka kire ya mu kan se maye nka no sa nkrofo no ye nneoma bia ese itimi ka enti Karimu bi nkoso enkire wase biom but omo a omo waso ene mpanyinefo a omo wo Sampa a omo pɛ nokora de omo nim sɛ ndie meka ye no nokora trodo a ummen Sampa konwa ye nko a ne mo a ye nana welkwa meja bori ene to omo nana no wanto no donkodin ene wode ne maami nana badu no tu no enti sɛ oti baby na wo ka sebi ensem huna bra fie na baby sa wo nananom na omo nchiwo ntana dem no mo nka bibi nkyerɛw na ombe hunu sɛ nokora no ena meka kyerɛ wo no enti mesrɛ mo saa na tie mo a mo ne ben nyina no mesrɛ mo mfa nkyɛ me sɛ ene anwumre me san ka saa asɛm wi o ka kyerɛ me sɛ me me papa gimini ni papa bia enim sɛ me papa no mo na gimini ye wo mo dia enye nkyɛn yo
Hey, I'm a friend Abu. Me no. And I ba a sea so a baby, I mean, mammy, for me, mammy, shame your leg dish, cron. A Sampa, a shayensa. And no money and namu ya. A bibia mo ye dish cron. Nana samba jafla, dish cron. Ya can't dish cron, you would dish cron. Ah, nechi ebini ho, nenim obini ho. Nana samba jafla kasa. Obi entimin sorry baby en kasabium. Omo maka nyina ye nkwafo. And that is the truth. And the best Ramon, a light to be na data na airfo what baby a oye nyoma bi. Na sene ye di obu ama ye tiefo. Ene mo a modi echi no ye nada mo enka nsem nkyere mo. Mo nana no mo nim a o mo nim pa se mo wura ne ye na ye mo wura no mo a ye nana no mo sika kokko a o mo di to mo. Se ene saa sika no be di Ghana nsam a ka Ghana di nyina obetua ne nyina saa sika no bi ne na ti omuti ya ye de tuto mo ye ne mo ani abro ye boa mo e ma we durubrebe ti mo nya bebi na mo ya mo hwe yie se ne be ya mosuo e ma moso e ho e na me di e no besi ebusiafo ne ye toso mienu Wilfred sendi mi e bisa me se die ne si ye omunti stay of execution no ne si ye no omunti ase what happened ni tofa bomu nyina ne se emra de bunu regional house of chiefs aye nyuno mahini eni na nadoma ahini ekabo mu a omko court se omko sre court ne se court no emma jumadi a omudi ahye omu nsese nkomunye no omfa na nasamba jafla enkrata enkopie mu wo national no omu sre court se court emma omunya nto ho na asem na court no kaaye no court na nka ne yie ne sent no obudi call appeal court no twitwe mu nyina wie na oka se hye na meme hye mu no na enya ade a entiase enim eya ade a na emu da ho frenchim a wo hwehwe mu a ese wotimi ehuno ento kan poto kasa na o see the order of the court sought to be stayed is unambiguous enya ade a na emu na ho na ne nyina ne se munyi na nkrata na momfa nkọ national ne yemfa ne din enka hemfudi ho enti emu hifa na enna ho a ana emu die na wo ya ofi se ebenya nsunsuanso wo ne ye wo ofi se wodi kọ appeal court no na mehwehwe mu no ne mehunu ye nyina ne se ne emu di ban na eye boapayo bi ene nuema bi amakeka si ani a na mo pese mo prevented the national na omudi na din be ka hemfudi no eno nti na motu saa na mo no ne senti no mo nsemu a modi ba ye nyina se modi be kwa appeal no enyina mraso ntimi mfa mamo ana obogu ye enti se mi papa ne wo na o ka kire me se abu koto ade ebre mi na me si da me hwe ball ma ye mo ball ni wi na me nkoto na se de bi sori koto a it means that it is immediate effect enti mesremo that is why ene no so ye na sam modua eyi Wilfred Kroya esan ka kire me se sam modua si onko court biom mesrebo mumpe the stay of execution no na munkan media to me page stay of execution na sam modua esuko fale no judge no ka say o say o kan omunsem na omudi akwa appeal court no enyina mraso sebi nyansa sembi enim ne senti no ontimi mfa stay ni ma na obugu ye na ensemu a odi akwa appeal na ugina so se ubesre se yemma asdwumadie bi a obindi no wonyan to ho na court aka kire won se wonsem na wodi akwa appeal no ohwehwe ye no mmra enni mmra nyina so a na ubebo apo se wukos appeal biom eno nti na omo dwane firo ho se oso wonko no entemesremo the court did not say ono ni nsem nka ho saa papa na waba pensioner enam se 122 ne bre yie no asese bre na nka se wotimi ebetena ho na woye nuema yie no saa papa no ena na wo twantro a eye the so called historian no na o twantro na ahwe papa panyine mu na ahwe kwan a na ofa so kasa na wehunu se ampa empan oye panyine mum na so nkwara agro ewo na nesu ntimesremo enye nokre se samodua Farouk Ahmed ka se onu ne nsaka ne ye openti na oso won kokot bia obwa oni nyina so se o the course appeal court
na eye ni maami Mansa Rose eye appeal court judge baako nyunumahini eye baako na domahini eye baako a ye be wini 3-0 no kwepa na make cha no because ye kwa enye emotions ene ye di koka na enye ade bi the so called bunu entokwa eye mra eni amamre ena ejina so sene ye de bia me ka kire mu no court enka ahensem biara ewo mu no eno ene ye koka no wo menhia no Sampa akonwa ehye menhia si enti menhia na ye the right forum a ye ka Sampa enkonya sem e won so na ye koka yi to the best of my knowledge obia ni ho a odi asem na ye ka no wo menhia no odi akoko to say court mbongu obia ni ho a wa yetu sa na mo no enti mesremo sa na eno nso tie enti Samuel ni ye mepese woti ase ne say omu stay of execution a omu di koye no court boguye enti senka nwunumahini eni domahini ewotumi se omutimi bo na nankrata gu a omutimi reject a adenti na omusan court se omus record se court emma omuntwen so kopim se appeal no mekan wie omunim se madwin sebi omudi omachi no omadwin wo fom enti de bia no ese omudada wo mesremu nwunumahini nwunume munim nwunume kuroki toa bi ben ya ha sa papa no nwunumahini no first na area mo ha na oya brantie no samre no mo ya abortion wo ha na sa nwunumahini no ono na bua papa na no oya abortion no mo wia ono na tugu sabi sa papa na ono no wosi ende waba be yo hene a sabi oye sa nwoma no na nwunume eba da ben nwunume ye be chitire Sampa na nwunume na mo wo he da ben na nwunume ba ya wo no be ye bunu ni da ben na doma etufira kwa mo ba yi a obeye bunu ni enti mesremo ema obi ndada mo ema mo nka se bunu ene asante ntokwa madam fo bi pa menene eye very close or what techiman offer me bisa me say abu adenti na mo nsan ma bunu ema enka bibia ntwa am say bunu na wo ka no ehifa ne bunu yaka bunu are the only people ye betimi aka say yes o mu ya bunu techiman fo obi a wo ofiri akwamo a wo ba ha enti wo ba ha pe na wo bes unana be wu fufuro ma ye bunu ni anade en ena aba the geographical area ye friend bunu ya ye wa ha ye nya bunu fo mi ye tribe ye wa ha ye na fanafo ye wo bandafo ho ye wo sekwafo ho ye wo badufo ho ye wo a lot of tribes ye wa ha na nyunume fo omo firi akwamo omo ya akwamofo domafo afiri hifa enti o ka se eye bunu enti ye mra bunu a na sebi I to say yenti enuoma asi enti this is administrative purposes any yeti ye name ne kura no mo ye mistake. The politicians made a mistake and named the place as a bunu region enti entna ho enka se eye bunu territory. Debi me catch us say me number e page ni so. If you want a better explanation of things that call me here and discuss it. Enya temdidie. If you want any platform bia me no be share no wa kire me say emre ban ye two sa area way as a bunu region. Until before it was called the Asante territory no ye ba ye na ye ti for example new regions here omo establishing or northern region no does that take the traditional authority of ahemfuna omunkuru ni bia kodi baby foforo no does it take the traditional authority and place it in that new region say omunkope new overlord ana? It is not done that way. The regions are created for administrative purposes and that of the Bunu region, the Bunu Ahafuden no was created for anti-sadia some na ye create ya na some of the your friend is saying Bunu is him for nibi wahano. Are you saying say omo wahano nso should go and look for another overlord? Mesremo Sampa meka ensam kiremo a monkwa hwehwe abakosem na monkan na monhunu emra na ye nana nom asanteman ye chichire asanteman Sampa ekokan asanteman ho ekon entokwa ne bi they are verifiable history a mobetimi akinkan. Debi ameka tram said the Asante history
was made against some people, the people who were capable of writing. Omo ano mu nimdi, ano mu timi twerɛ akenkan. Omo ni Asante ne kun ya, omo de chichire omaya e friend Asante. And science no abakosem biara efa Asante man hu bia no well researched and well documented. So, embra Asante ekokan German. German ye konka sam entokwa no between 1817 and 1818. Sampa ekun Asante man efa. Samre ne ye nana no wote akonwa so nana sanaja. Enti se ye nana no mu kun samre na ewo Asante man efa. Na ye dimua up to now. Now wutimi frame me say you want me for us to come to Bunu so that it will solve a problem, then you don't understand what history and tradition is entail. Intimate enye amamre enye abakosem. Ya bakosem no ye twere ne dadada. Ya twere ewie obi biara geographical area any ne traditional area. Any baby a woye overlord no enye nano ye politician nso entimi mfa bi nka wode ho politician bia ne wo betimi aka obetimi amaw traditional area say me the traditional area we be count traditional area ho. And now you can't go and hide behind politics and can say I'm expanding my traditional area. It is not done that way. Baby a ye chichiri dada traditional geographical area no is for the overlords of the area, and therefore the demarcation or yeti the Bono region no every Asante region mono anchre say ahemfo no mu own allegiance to the golden stool no ye you mo fremu. It's never done that way. Enti eyentro na no a friend is saying Bismarck Domfrey SND me yi bi say after the 1992 constitution no ohene bi anya ne independent. I'm can say sebi. Don't talk as if say if you read, you have to assign meaning to the reading of what you are saying. No. So antimesremo mumma yenyan sa agro na yedi no. Na sebi. Near eda asantiman a friend of mine concron and say how to be able to expand nioma ebema timemufua hwahahaom. Eno nti na akọ ye frɛ bibi Hill Konfonochi. Say ni ebetimi ama hospital health center no be expandi na nkrofo anya free a proper first care health care. And akọ school mu ne nioma eno enya ntokwa perceived ntokwa bi a doma hene ene nwunuma hene eba motimu se ntokwa bi wo bebi ntokwa bi ne bebi a temesremo sana ehọ no etie enti the state of execution no omobo mu nyia de no guye enti wa wo bisa say na akwakoduru no baby a akwakoduru si ya na say nyame ya dom after the Easter holidays no nana samaja fla onam ne loyesu na mo bi ombetu bia no ye be mama swati. We will not leave you in the process bia ye be famo bia no ye be ma maswati because ye ne mu na hyaase enti ye nyimu emfiri bibia mo ti sa na eno no tie na obi bisa say doma hene si ono o mayema region ho mesremo doma hene the region no enye ne traditional council no kura wo ho no o ka se o ma obi ma ho na nipa ni fana eni Ghana mra emfa ye be ma nipa na ba ho enti mesremo a ono no ne o ka bia no e ma mu ni na chi bebre nyono mahene no agi enkrofo ni sika bebredi eno ntina odaswa aidada wo mu but they are not seeing offer anytime be abefa document ya read and make notes for yourself. Mesremo mun read na mun hunu Mandamo's judgment no edda ho mesremo mun kwakan Mandamo's judgment the judge made it clear say Sampa nkonwa asem ya kan wie judge no nso kan say eno nkonimdie no mun nana samaja fla yeyi na ahemfo ne gi ne tumu a omo yeye enti usan bisa me say is there any pending case? Now I don't understand whether when you read you truly understand what you read. So what kind na uti ase dia and the judge no making emphatic say a year Sampa nkonwa asem ya kan wo
customary arbitration before His Royal Majesty Otumfo Osei Tutu a Otosum you know and a Sampa nkunya nso no ho ene hye. There is a precedent. The India America said there is a precedent na tano su bia e ben techiman. Tano su bia e ben techiman. Ohye asanteman asi. Emra ensem baaye no omo ye sen ko mu koka asem no wo techiman. Omo koka no wo ho eboa obi for oka say dey bi yakonnwa no nhye ho nti that's not the right forum. Omo call ye di call animu court animu no court ne dwutu mu say ampa no kre omakonnwa no ehya asanteman asi nti ehɔ na eso omo koka asem no nti the right forum for Sampa nkonnwa asem eya asanteman ehɔ so na edi call ye nti owusu sana eno nso tie nti ya kan wie to the best of my knowledge obia enkoseti sa arbitration no aside nti wo lawyer friend bia bia obeka say me abu na me dadao wo lawyer friend bia bisa no say Sampa ehya asanteman ase omunya asem a where is the right forum? Is it the Bono region or the Santemai Council? Ehifa na yese yeka ho wie na arbitral award ba na other party no the satisfied party no anko setting aside na edaso wo ho a is it binding or not binding? Bisa other friends lawyers no me menye lawyer me electrical engineering and me koye information technology. And maybe you cannot depend on my understanding of the law, but talk to your lawyer friends and they will tell you exactly what I'm saying. Enti sana enuti enti mesro eno no side no yawie. Enti na eyi nso bisa me say what is the way forward? Send the America no na sangwa jafla onye basabasani ono nie mra ne sie no eno wo hwe se wode be ye adwuma. Enti nie judge no ebogu ya waka se wo mfa na nkrata ne nko no se nana ene ne lawyers be hia se nie mra ne sie no nana tu ho anamo a me de beba betumanim ntemesremo sana eno nso tie anamotu bi anana ene ne lawyers betiki bia no meka kyerem o se where you know menti asie papa but try to send it back to me na mene because I want you to understand properly na huno mesrel leo kan na Matthias here but nana baby anana ne medi akoduru ene wo hwe ye busua na ye nya tutrafo intimate wase menim say ya wonti na ma wo kansa say yenso so mo fa hooliganism yenso yemfa bi da bi yemfa adia eye wodia umua obi mane nse no ye na sangba jafla wodi kan ene ne nua ba yel modan emre omuni apanyini ye na hyenwu no bo omu breye ebe kun ya beduru jamra ye na hyenwu no bo free mu a ye na sangba jafla ene ne nua ba yel modan ebe chichire Sampa krodue omu di pepe yo ne nokre ene abutre ne asundwie ene omu di chichire krowe sa asundwie na omude chichire akrowe ene abutre a omude chichire kroyi eno abutre ne bi ene wo na samajafla ho entemesrel ni omu ye no ye nya bi ense ye na nanom kru entimeti wase entimiwie message na where you know me delete but the man nya we ya because I want them to understand say we are not going to use violence to destroy near ye na nanom echichire. We believe in the police service. We know very well that the law enforcing agencies, no, you believe on them. I don't have any doubt with any of them. The crime officer or Sampa. Menim se obeye ejuma esefata. Menim se oma hanya basabasa. Police commander or Sampa. Menim se oma niye onupe MSA Sampa. Menim very well. I know very well. I know they are professional people and they will know they will do their professional work. So I don't have any doubt whatsoever in their competency, their professionalism. And we believe in them that they will maintain peace and order. And enye Sampa nkwa and kra etwa ye ho ahia nyina no, they will make sure say there wouldn't be room for the violent and hooliganism. Menem say they will do that. Say enam omuso no mo ye hwehan
na sebi once na nkra hwere ne nkwa nyame emfa nche wo nti I know very well said they will do the right thing emfa ho ne obi di be ma wo mo I know they will rise above inducement and ne ekeka ho enti boy I don't have any problem with crime officer menem so obeye ne yeso oye wanyen so a we will take it up menem say commander so be make sure say the law works wanyen so a we will take it up we will not use violence to destroy ye na nanom kuro mo chichire ye te sa na eno tie enti abusiafo court na ye nam ye be bibia ye see kata boy ni kas assembly say ono no we don't need to discuss my end discuss no man think say or irrelevant so no or see what has happened to the contempt case let us see contempt no ya initiate the processes but send ye meka ye no judge no recuse ni ho because of a reason or my and also a valid and here they are call back they are going to reassign it to a different judge and here also the different judge na omde ba ma no ye the man wi a ye ba mama swati te sa na eno tie and or say please when are you doing the gazette and no ne ye ka say ye go processes ne so aye koi and or see next time connect TikTok whenever you come online you have more followers on TikTok me da see me connect it or say Michael upon Andrews or say wisdom speak Michael me da see because mo na mo cheche me nyame nka ho and Rothschild Kwame or say keep the good work PR me da see Sampa Traditional Council nyame nka mo ho enti ebusiafo me da mo see na Jerry Frimpong or say everyday law massa let's stop the diplomacy way let's go their way metiwasi Jerry Frimpong metiwasi pa na onim baby ayedru no I say mra ye woman eye the law dispensation eye mra ena edi ye nuoma mra na ye ku edi chichire oman ne ye keka ho no ye wie saa tam no eno nyina na ye wie aya ba bedu samre yi mra ye woman ne ye sen ena mra ne sie eno ene ye beka enti mesre wa I understand your frustration menim ye ntia wo kasa because when you mu ye na eno ntina wo kasa but o de amunya abutre mra no ebeye adwuma or say they are not men than us I know very well I know they be ame me can't I many police ba ko discuss here and can say look do you think say omoko ekofa hooliganism edi omuba say omumbe foment trouble hooliganism so omumbe foment trouble are you saying say yeah so yentimi entua binom kama omumbe ya na ye betimi but ade ye wo de no we don't destroy it and say no so enti wo hwe no oba mauli any Kwame Bonsusu wo hwe wo mo any nuoma bi omo ya we are only looking at them but in passes ankrofo yi Kwame Bonsusu na oba mauli any hello menum any omo keka ho no nyina omo ye nyina no we know but we believe in the law ye the mrano ene betu anamo a ebeye we know very well that is going to happen and ye besre mo a obi anka na komanto ne yam enya bibia edi hawo ni bibi beba Sampa ne enwurumahini ewewe nyina ne se enwurumahini wiwe se enkobeye na basabasa ya baha na enwuma ne nneoma ewo Sampa no eso betwa yanso ye nya saa obi edi ne sika ba be hye adwuma mo ewo kuro no mo ese emma sika no ba mfaso edi ma no ya post obi waba betena ha kire ye maade ade na yen create conducive environment emma nipa no emma intimate na ha enkire ye manade yeah but we want people to feel free and do the job enti mesremo a benem say ya but let's calm down let's use the law to get the things done so Kwame Bonsusu no mina no ebedrum rebi no ombe hunu se ndi omuye no emwa wom omobejai enti mesrewa let that one Osi Domadi Crew and his boy will surely fail big time. And okre, say the entire nyunumehini ne dibi oha monim eye nyunumehini
asem ewo na konwa ne ho ena omudi koye no domahene bua no emma omo gazette no eno ntina wadane no ne boy a oye saa nneoma no enti mesremu let's leave it omo nso no omo twa omudie no ba sre da mesre omo wo hɔ a nsase ne ye omudie a omaye hwɛ han a wo ye te se kotifo ene ne yekeka omo nsori na momfa mmra kwan ne so na mongi mo ho na momfre no na mo nsase a ene ye kodue university no onam so no wogi mo sika na mo di no monyi mo ho mfiri sa kwasom no mo eno bi na waba ya to the extent say obeka say Sampa eye sumade how can Sampa obi a ye ne wo ni boundary ye ne obi a ye wo boundary eye koti and the Sampa for mesra mo tena ho a enuema esai but mo maye mo enuema ho ban madam asi anti appeal na ye bo stay of execution no na nyina ne say the buno nyunumehene de ene domahene de omudi koye no judge ne say is a ploy to prevent the National House of Chiefs from doing their job anti wabegu and was sign can say samodua de no nso no o say o ma appeal no ene nuoma na omudi baaye no ene nyira mra kwan so come me page ne na ko ready na nya da understanding enti so mu be ka asem foforo bia na watime to hofo mesremu Sampa fo ene mu a mo wo ho a omu dada mo agi sika free mo ho mesremu a yemfa sika ento nokre bebia nokre da na ewo te mesremu omu dada mo ana mutuatua sika saa na ekwa wiye na mo beka so obi edi musika na enti saa te mesremu a saa na eno nso tie enti ya besre obi biara ontime mfamra enhye wonsam enye bibi semra ne jawo enne a ochena ebechiw enti mefa akonwa wesu na ma mene mi amadamfo the crime officer enkasa se mra na ye de ahye ne nsa ne tumi na omudi ahye ne nsa no omudi ahye ne nsa se onfa mmɔ ne papa ho ban so obi koye boni a enhwe nipa no se kobrekum na ko reportu se nipa ne nika sika o de be kobrekum a na wo pese o kire ne se jaya asem na na samu jai sa na ha ebe deteriorated na peace no say ya na mo say kro no ntebesre mo let's take politics from chieftaincy issues are clear and not they don't have any correlation with chieftaincy issues ntebesre mo a munyi politics enfre mo mayen kope ya bakosem ne yen kan ne hunu nuoma yi mesre mo na mo yesa na eno beboa e mama tinuoma biasi na sen ye be ya obi dada wo se eye bunu ni asante entokwa wo be hunu se enye sa na mbom eye politics ena binom pese omo ya omo de ram omo yesa nuoma no and mesre mo I say that ena a person saying or say please between Nana Samajafla and Yausa Modua, who was the first person to become the chief of Sampa, there is no also like obi biara ni hwa Nana Samajafla ene na mamamre kwan so a ye de ne si akonwa so ye ba asantiman a omudi petition ne ba ya mutie ni maame ene di petition ne ba ye ehifa na ne maame kan say masi me ba ohene ene obi challenge no ana emra na Adama Watara kasa no all the petition omudi petition ne call asantiman a ye wura bisa wo mu no ehifa ene omu kan say yesi ohene ena obi epese osisi wo mu ana obi pese oyi sa ohene ne firi mu ebibia ne ho sa wo mu kan ne wo mu kan ye nyina ne se akonwa ba beto nti mesremo obi biara ne ho a yesi ne ohene ye kan asem ne wie ye a ye wura ebo asem no ene wodi tumi ema opanyine abu mama odi nkunim ne se onko ne nebusua enko fa amamre ne amane kwan so ne yenyi obi ne yemesi ne hene enti ne pa ye nam amamre ne amane kwan so a ye de ne si Sampa akonwa so eye Nana Samajafla otosumbienu na obi biara ne nachi obi ne nanim biom ti sa na esie enti mesra mu amonkan ebi wo ho nuoma ne bi wo no bosumika ebi ti se ne me amadamfo domahene ekaye domahene ka se now there was a queen mother in Sampa. It is in his imagination. One kasana William said there was a case. Woho dabeni yakusino. And a sebi nipa no cry yesi yasino himano sa mamino on sem fata ninuya a year friend saying
twami bedi akon omu nimpa se omu me akonwa no they were brought from somewhere and brought and no enye nne na me be ka omasi but they know very well but omu nunu ye too much. I will come and tell you where they come from and why they are not closer to their chief. Also, we can ban them from National House of Chiefs meeting in Kuma. Oh no, we won't do that. We are very law abiding people. I am mamra eye juma and this ani ebe no nti mesremo don't let us do anything ebe fronde on the law. We will always be. Also, was the Queen Mother gazetted? Oh, the Queen Mother's Gazette rejected? Oh yes, because onya oba penyin onya Queen Mother na mumu nim sama oye she's not even closer to the shin onya Queen Mother onya ontimi ni Sampa akonwa se Sampa oba penyin akonwa eda ho na oba bia ni Sampa eni ebeda ne be ma oba emanedi since ono ma me ne bedi. She's not closer. She doesn't qualify kra enti omo rejecti no. Okay, enti mesre sana adenetiye. I say please, when are you? Oh, I know I think we have talked about it. Enti I think say that is how it is. Me damasipa and they say nananama himfo. Nananama trankumya mo Sampa traditional area high ebeshiaye. It was a nice, fruitful discussion. A very nice one pa Emma omudwin Sampa any the traditional council no enkan kon any nuama omobeye any ne keka ho nyina enti yadamu nyina si ye nananom amoba ye yadamasi nyame nka mo ho say mre nyina no muta no krachi nyame nka mo ho or say how long will all this end? Very soon. Nana kovisna otoso mienu free mo ebedru samre ya babedru ya bukef na wie se baby edru de akakakra bi na asa nti momma yenya abutre pa yadamasi te nyame nka mo ho na ommo mo ho ban na yenkoso ana yenta no krachi na no kra no ebi ni ho biom momma yenyina yen sorry na yendi na nasamaja flechi na nasamaja fla Sampa man hini prekupe a obi ne nachi na ne mandemos no judgment no kofa judge ne kan sen o say eye Abrantia Farouk ne maamenom ene na busua ono ankasa omoko menhia emeye kokan Sampa nkonwasem amomudi ntu ane wosan kan se wo se jase hini a wosan ne Farouk enkrata no ondimu enti krata wrong person na wasan obi a wako arbitration a walusu oye den ye ohene enti eye nana doma hene ene nyunuma hene agro ene wo mani so enti ebeda mosi na nyame nka mo ho monko na monko pe we no na mon ready gazette no na gazette na enche ebe fa mmara kwan so ne mmara ne sie no ya fa so ne ye de aka enti yebeda mosi I say Samudia I say I have also looked at the notice of appeal and it does not raise any arguable point of law to be determined on appeal. Sada judge ne kan yo ebi abaka se meboa hwe na kan ne ye wanka so kan a ebi abehu no I say when the court document for stay of execution no I say I have also looked at the notice of appeal and it does not raise any arguable point of law to be determined on appeal. And it says some would be as one appeal be ma. Now we judge aka we are not so appeal akweden. Only fi jinasu. Or say I have just say only fi anti mesremo sanet here. Anti baby ebeko bia ye kone ye ko he international court kurana ebedi nkunim because both custom tradition and mra ewo yafa enti moma ye mo ye kuru no asomdwe ho ban ye beda obi biara si yadamasi na nana man trankonwa mo Sampa traditional council yadamasi nana samaja fla wasomdwe ni wabutre eye sua ho no edi mame me ne wo nante no masua edi afru ho say yes abutre ewie nkunim di ampa nana samaja fla
na me ma wo nkwatintin no won hyira wo na wo ma wo nyine che omma wo on hyira wo kopim se ubeye nhyira kesi ya da obi biara si mo amadwuma ho Sampa ya da masi monkoso a na nasangwa jafla eni na trankonwa condition bi ese o mo kreti e ma amadwuma ne kosu bia no mbeboa obi bia mo nso amaba ha ya postu a mo ye adwuma wa ha ya da masi monkoso na mommoa na kuro no nkonkan mo amaba mo ye adwuma wa ha sebi manso ne ba ya mo fi se mo disika koma omo na enam so amama fefa plot mo bi kura ya tese station kura ya wo hoyi mo bi appoint market kitwa na e wo ho no ye tunton bi mamo ene ne keka ho se e ha na epe sebi chacha na akotu ye ana amfa nti emfa enu hu nti embese Sampa sunwie because Bible say mo kọ baby a mo nhwe ho yedie na wo yedie mu ena mo hidie be free mu aba enti Sampa sunwie ena be ma wonso wanya wasunwie enti Kwame Bonsusu Brahma Mosi eni Obama Wuli eni omo keka ho a mo ye to trasem mo ndi basabasa eba no police commander wa Sampa if they are your friends call them on to order now make sure say the law works say enyoma mienu miensa bia say o ma report we are waiting say the crime officer any the police commander mo be active chieftaincy issues doesn't give anybody immunity to be committing crimes chieftaincy issue mob akwanya say kodi boni na fa ho sa small boy na okoye edi ne nsa koka atwame hene no ye hwese mmetu anamo na no so mu ko dwara so ekodi tutu asem wo ho ne nyina ba bepie mu anim ye hwese crime officer woni commander the police district commander no mo betu anamo mo mas Sampa ene ne mputem emmedane basabasa yo bia yesremo a efremo emfa ho ne ndie sebi ebia wo dwinifa enye ne wo dwinifa na ese ye ne mmra ne sie no ene ese ye munyi politics emfremu ene pese menkumenya ene benefits bia obi fi se obenya momfa mmra no enye adwuma se ne ebe ya timamufo ene omo di omo sika ahye kuro no mu no omo benya na omo businesses nako mumma nyina nneoma kakra mienu bia mo benya ntino na Sampa sundue ensai we will not sit down for near ye nananom echichire ye no a ye be se no ye be famra kwan bia so e ma ne ye se ni party me ye na asundue ba na obi atime ko freely eye na dwuma no we will do that enche ye nim se mramo ene amamre mu no na samaja fla ye be gazette no o gazette ni wi a be bia mra bia da no ye de beto ho amana yeye medamasi ya me kamo ho a ya me mmom ho ban na onhye mudin na ne ya mudi mun sabeka bia no enye nhira said mre nyina mudi no kra chi edamasi biom we enyumu ena me pesa wutie eye na samaja fla ye di share ba kon vras kwa metechi ena odi maye or say why haven't you posted the rejected forms of the Queen Mother? Oh, yeah. We've not requested for some. We've not requested for a copy of it. Or say we love Nana Samba Jafla Yadasi. Or say I will visit Sampa soon. Yadasi, come. Sampa a loving people. Ipa Sampa. Asunjie mine. Asunjie crew. Any Sampa. Ye see mrebino enye ye suban na ye Obama wule nom omo suban no sa nneoma na no mo ye sa nkrofo ye a omaka omo ho abom bebre na no na first no be ho ano makofa akromfo no ma ba wiase fafo no no ma twa omo ho no makoji sika no bebre na sa na no mo ye obi ti se boy ye a otwa omo video yi a ye friend no Bedu TV wono no ye akromfo no informant ye kochi no ye kuro ne ba ko a ye frɛ no kokon a ebu na nkomo ya ko no me katam se me ntwantro ye no kwetrodo a obisa abehu no enti most of them no a group of criminals a omaka omo ho abomu a eno ntino mo ye sa atotro asem no Sampa asundue kuro
na fanafo yempe basabasa na fanafo de asundwie ye nananom de asundwie ene no kwadie na yeye na omo frafra mo no ne yekeka kan ho no mo ye sa nneoma no but we make sure say mra no ene omo bedi until we believe we are looking and hoping say the crime officer the police commander ebeye ne mra ne sie no na waye the voice of politics any personal settlement but what the law say and should work on that nti ebeda masi mrepa mo no yebeba ye obi ano ye no mo besi aka biom nyame nka mo ho nyame ya adom na anamo bi anana ene ne lawyers betu bia no mema maswati meda masi nyame nka mo ho se munya mre de bia na mo de hweye mechia nananom ahemfo nyina osi can you please give a brief summary of your can you give a brief history of your thoughts? I was late. Near Kanya and say, oh, the Mandemon's ruling no, and making emphatic say Sampa Kunya some Yakan, and to the best of my knowledge, or be anyone swa or the Sasamna Yakano or the Akoko to say, arbitration na menshia and now Santimaidima and Yamungu, Obian Fankoye, and near Tosubium. Omoko say nka omoko ye stay of execution no nso no yamfa mawom omosi yamfa na nankrata nonko. The order was to receive and forward. Adia say receive and forward, how do you reject it? And the question we are asking say, if they have the power to reject, then why were they going to the court to ask for the court to allow them so that they will not do the job the court wanted them to do? Enti sana yeka ena no obi nso bi say contempt no yakwa kodu say na me ka say contempt ye started the processes but ena judge no recuse ni ho until we are waiting for the chief justice to assign it to a different judge and whatever will happen after that no ye be mama swati ntinyame ya adom nso a anamo biara na na sanwajafla ene ne lawyers bema after the Easter break bia no ye be mama swati ene ye koso aka kire timamofo se moma yemfa sondwie ene odo entra Sampa obi fom wa emfamra no enhye wonsam enye bibi ko na ko report ma police for no wo di ma Sampa for police for no mo se omuntu ho anamo a ko enimu police enwie wo Sampa enye Sampa police station ne pe ne ye police station enti ko report ma won na omuntu anamo a ko enimu na ko report uko ehon so na omuntu anamo a ko enimu ko pim se obekọ na se IGP ka chow se onu na ama kwan se omundi boni a ene na anem se wontimi nkọ wanimu biom na mmom uko reportu na crime officer amfiu uko reportu na district commander amfiu a entra Sampa enka se me gaya manyame ye nyai criminal asem emanyame uko a ko wanim na ko reportu me na na ka kire me o se enye Sampa nkwa na police station esi enti uko ka kire mu no man kwa ko na ko the next yi na ko ka kire mu sunyan fo se me asem we to me ko Sampa crime officer no 121 na mu police commander 121 na mu sunyan fo nso anya tenaka mu na kwa akra na ko reportu saa na ye no ye saa na omu di mra na be ye adwuma bare ye hwe han a obi bekọ akodi ne pese menkumenya achi akwakoji mu bag baako eni oil baako nti na ya ba be sei ye kuro na ye chichire ya brama na bedru samre bebi Sampa da no edayi pa kuro kese enti mu ma ye nyai emma to trafo bi under the leadership of Obama Wuli ene Kwame Bonsusu nom emma mu mese kuro no maye bare ye nso no ye mfa gidigidi ye mfa mra no ene omunko because obi biara ne ho a osusin mra nti saa ne ye ka emma obia ense mebunu no mu mpa bebi nye mudachi ejina ne mu beye no ene obia ne ho a wadi to trust am a wakọ pension a yetua pension pay amaneda ene wudachi mudi enkwada eba wiase mo nti mumpe kasho ne bi nsua mumpe kasho ne bi ndo munye adwuma ema obi nkoto red tramo ene ne ekeka ho emfa mfra kokomu ma wonnum enka emfa bansere bi emmo wo nsam enka se wo aduro yebesraw saa nneoma no obi biara ne wa wadi aduro a wakọ pension a ye ma wa se pension pay ni every month bi akoji eno ene ye ka kyem se mu mranti brei mu ene se mutimi ye bibi mu ye japade bi edito na mu nyai se enkrofo yi bedada mu na omu nwanwanwe ma efrafra na mu nom na mu di sei ade ade sen nyina no na mudachi no ena eko kakra yi ti ebeda masi nyame nka mo ho na ommo mo ho ban
medamasi se mmere nyina no munya mmere na mode me hwem me wo sam ye de asomdwe na ye pe eno nti de ye ka ne se asomdwe mmra Sampa na se be so se be nya do empuntu ba na asomdwe empuntu amma sa asomdwe ni ho empuntu ntimi ma te se empuntu ba na de asomdwe na ye de enamo eno nti ye hwe no tu nkotwere de twere na asomdwe nso nye de mmra medin e de ma me fo zo twede mpo Nyankopon ya adoma ebehia makram